A up and down. Kreslí Patrik. Up and down. Ešte aké tam dáš colors? Aké dáš colors? Tu dáš green? Green. No, green. A flowers? No, tak. Krásne kreslí Patrik. Už som robil. Áno, a ešte aké... A slniečko nemáme. Akej farby bude slniečko? Yellow. Tak, zober yellow. Take the yellow. Round, round slniečko. Také krásne. Slniečko Patrik nakreslí. Ešte nakreslí mu očko. Môžeš červenú bodku. Ja dám tvoje. No, zober. Red eye urob. Slniečku daj red eye. To je yellow. Akej farby je to? Yellow. A kde máme red? To Michelika má to. Ako to má. Michelika má také? Áno. A Michelika spievala aj ABC song? Ne, my sme boli na flu. Áno. A čo tam robili ste? Reading? Na box. Áno. A Michelika čítala? No. A ešte nespievala nejaké story? Ešte... Tada! Peppa Pig a Patrik krásne nakreslil.